Ni amakuru ababaje, ni amakuru ari gushengura imitima y'abatari bakeya hano mu ruganda rw'imyidagaduro mu Rwanda, by'umwihariko abakunzi b'umuziki bakunda cyane uyu muhanzi Chris Easy, bavuga bati ahuye n'amanzaganya muri uku kwezi kwa gatandatu. Ni inkuru rero yamenyekanye ku munsi w'ejo. Nyirakuru wa Chris Easy yitabye Imana nyuma y'uko haciyemo iminsi mike Chris Easy abuze umubyeyi we ari we mama we. Ni amakuru yakomeje kugenda satura imitima y'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda, haba aba-influencer bagiye batandukanye, abahanzi bagenzi be, abakunzi b'umuziki, inshuti ze za hafi, umuryango ndetse n'abandi bakorana, by'umwihariko ababana nawe mu miziki ye ya buri munsi. Mureke mbahe ikaze dusome turebe ngo umubyeyi yatabarutse ryari, hanyuma turebe n'icyo yazize n'ikitumye aducika. Mbahaye ikaze hano kuri NBE Zoom. Nyirakuru w'umuhanzi Rukundo Christian wamuwe nka Chris Easy yitabye Imana mu gitondo cyo ku tariki 24 z'uku kwezi kwa gatandatu mu 2025 ku munsi w'ejo kuwa kabiri, azize uburwayi bwa diyabete yari amaranye igihe. Amakuru y'urupfu rw'uyu mubyeyi yemejwe n'umwe mu bo mu muryango we wabwiye ibinyamakuru ko yari amaze igihe yitabwaho n'abaganga bamukurikirana umunsi ku wundi. Nyirakuru wa Chris Easy ni umwe mu bantu bamubereye hafi kuva mu bwana bwe kugeza ku rwego yagezeho mu muziki. Uwo muryango watangaje ko yari afite urukundo rukomeye ku muziki w'umwuzukuru we, ndetse hari n'amashusho yafashwe ari kumwe na Chris Easy babyina indirimbo ze mu modoka, ariko atigeze ashyirwa ahabona. Yakundwaga cyane na benshi bazaga kwa Chris Easy, dore ko ari nawe wamufashije kwiyubaka nyuma y'urupfu rwa mama we umubyara. Abari hafi y'uyu muryango bavuga ko igikomere cy'urupfu rw'umukobwa we, nyina wa Chris Easy, cyamugoye cyane kugira ngo acyakire, ari nacyo cyarushijeho kumusonga mu minsi ya nyuma. Urupfu rwe rubaye nyuma y'iminsi 11 gusa nyina wa Chris Easy nawe atabarutse ku tariki ya 13 z'uku kwezi kwa gatandatu mu 2025. Ni inkuru rero ikomeje gushegesha umuryango wa Chris Easy, inshuti ze n'abakunzi ba muzika nyarwanda muri rusange, abakunzi b'imiziki ya Chris Easy. Ibikorwa byo kumusezeraho no kumushyingura birategurwa n'umuryango we, bikazatangazwa mu minsi iri imbere. Yitwa Chris Easy ari mu gahinda gakomeye cyane nyuma yo gupfusha nyirakuru ubyara mama we, ndetse haciyemo iminsi 11 gusa na mama we umubyara yitabye Imana. Chris Easy ahuye n'amanzaganya. Niba koko hari umubwire tipore aho muri comment, wibuke gukanda like, nurangiza wibuke gukanda subscribe kuri video kugira ngo tujye tubana no mu zindi nkuru z'ubutaha. Ciao ciao, hasta la vista, Imana ibarinde.